Usola ubudedengu bebhenki ophucwe ifoni iqede kwakhishwa imali engango-80,000 ekhadini lakhe. Sawubona kuphinda ngobulafuna khona umbuso njengamanje kubingelela yena uMartin Dwacoza intombi zomqamela amehla akhawanyeza baqamela imali twazi ngana kwethu ngabe usuku lakho lokuqala la ngicotha ngizokulungile upress i-subscribe button wenze sure ukuthi uyalike ukuze njalo mase kufana amavidiyo kube wena uqala othola notification. Ngokukhuluma kwakho uthe sanibonani bafowethu ngiyathemba niyaphila. Cha, ngomhla ka3 ngaba nje inkunzi ngiphuma ukuyobuka ibhola iPirates eyayidlala ke bangihlutha ifoni babaleka bangena emotweni. Ngazama ukubahuba, ngazama ukuphuthuma eGateway Mall ukumisa ikhadi kodwa cha kwathiwa ikhadi livalwa ngaphakathi. Ngazama ukubheka i-account yami, cha imali bisakhona. My phone was ringing throughout the night. Kusho ukuthi babe busy nalento yabo. Mangivuka ekseni ngaya ebank around 9 kuya ku10. When I viewed my balance, it transferred u80,000. I-account ayithathekile ya transfer 40,000 bawu transfer to the Capitec linked number. Lo omunye u40,000 bahamba bayoswapha e-furniture shop 13,500 abathathu kwi-furniture shop which is Payless Trading Umlazi. Uthena mangabe bheka ke noma efuna i-consultation ukublock account yakhe ngokwakumhla ka4 kwathi uma evula icala uCapitec nama suspect. Ngiyacela if kukhona ongangisiza kutholakale lemgulukudu kutholakale nemali yami nefoni yami ikhona ifootage mangabe ke ebanjwa inkunzi ubeke eseveza abantu kuyibona abambamba inkunzi nemali ke eya transfer kulama account akwa Capitec. Ngokufaka ke kwakhe ifootage ubese esechaza ukuthi njengoba ke efaka ifootage bamphuce babaleka bathi bamjaha ngokusho kwakhe uthi wathi mangabe zama ukubajaha lapha ke babaleka bangena emotweni bazama futhi ukumhudula ngaye wase ke cha eshiya phansi. Uthi ke ngokulandisa kwakhe ugxeka kakhulu Capitec lapha ngesenzo sawo ukuthi kuza kanjani ukuthi abantu bengatransfer imali engaka bengarequire ubuso kanti futhi kuza kanjani ukuthi bekwazi ukuvula ifoni yakhe benze yonke lemgilingwane. Baningi abantu abacommentela lapha kwi-comment section kodwa nje ngaphandle kokumusha isikhathi sakhe singene kuyona ke ivideo bese sizuvula lakho mangabe ke usuyilalela phela ngisho ukuthi ivideo usuyilikeile wasubscribe mangabe ke usumhlalo like how yazi ukuthi ucomenta ivideo mangabe usuyizwe yonke bese kuyima uphawula mayelana nalolo daba. Sanibonani guys, ngiyathemba ukuthi niyaphila. Nqobile lo mkhwanazi lo obanjwe inkunzi ngomhla ka3 ngibuye ebholeni. Yazi guys, ngizibuza imibuzo eminingi ukuthi uCapitec uyenza kanjani lento le yokuthi uvumela i-transaction engaka engango-80,000 ukuthi yenzeke within like 5 hours kanjani? Cause angena nanomuntu ke ohleze mhlambe transfer imali ezinkulu lutho. Okwesibili kuthepha kanjani esitolo imali zibe ngango 40,500 kanjani? Iphuma kanjani nje imali engango 80,000 within a day ka Capitec benga suspect ifraud nakhona ama transaction alokho elandelana lokho kusendwa nakhona guys azijana nokuthi ngichaze ngithini njengamanje njengamanje abangichaza la ngizama ukuyiqinisa ngayo yonke indlela akungeni ngisho ukudla but ngiyazama ukuforce ukuthi ngene ukudla. Ngihambile ke ngaye Capitec ngayovula icala icase but mina ngokubona kwami uCapitec iwona ongifailile la at this point cause akwazi ukuthi kungaze kuphuma imali engaka bengarequire ubuso bami like uzolokhu ufuna ipin. Okay, angazi ke kwapin leyo ukuthi bayithole kanjani. Kwakhona lokho ibank elinjani elikwazi ukuaccesseka kalula kanjalo cause abantu bayasho kuma comment ukuthi like uma usenda imali ngathi besifuna selfie ngisho umuntu uthola ukuthi usenda 1.5 kuthiwa take a selfie ngo 1.5 but mina kuze phuma imali ngango 80,000 lutho ubuso bami obufunakalayo cause mina laba yobhuti manibuka footage ngalono asasihleli lapha yana silinde transport so
Kuba njani bangihlutha ifone ngamjaha ke wangihudula ngemoto kancane yabo ngilimele la ngilimele mengijaha wahamba na iPhone yami yabo ukuthi usengena kanjani ke kwi-app ke azakwazi ukutransfer imali engaka ilokho ke engifuna ukwazi and kuthiwa imali yakhishwa eSan George imali angaze ngango 40,000 bafethu guys lapho ke into engilokho ngiyibuza yona ukuthi ngubani ngenzeni kubani ngenzeni kuba guys angideserve ukuthi ngingaze ngizubhlungu obungaka mina le mali it's not like ngayiwina angikaze ngiyiwini angikaze ngiwina imali ngisho ngidlala ilotho ngisho ngidlala yini khonto le ibhanoyi angiwini ngiyadliwa so le mali le ngiyisebenzelile mfethu ngayibeka cause ngangithi ngifuna and kulonyaka bengisho ngangitexta ngisho umngane nami ngithi guys ngifuna uqala something yabo ezongilethela imali nakho ke oclever ke sebebona ukuthi bona ke ibona bayideservayo mina angiyideserve le mali le bayithatha imali yami so ngiyacela guys onolwazi ongaba neinformation mhlambe ngalo bhuti lo ongiphucileni ifoni nje noma yini ngasiza guys ngiyacela mandla ningisize ngiyacela ningisize manje ngamanje ngiyanicela bafethu ngiyanicela and abanye abantu futhi ekumele makuukuthi imali yami bisikhishwe yawo cash abantu ekumele bangibuyisele imali yami ka Capitec cause ibona kahle engimele ba question ukuthi uyivumela kanjani imali engaka ukuthi ziphume sengasenda 1.5 about 20 ngisende 2000 about 5 ngithenga i-airtime ye 1000 wena still as ibank awubona ukuthi there is something wrong lapho ibona kahle la abangifailile because the very first time nje lapho sekusendwa 1.5 about 10 kumele ususpect lapho ukuthi no there's something that is going on khona into eyenzakalayo and ngiyabonga ukuthi laba ungilethelile footage sekuyakwazi ukubonakala ukuthi kahle kwenzakaleni because labantu bangiphuca ifone bahamba nayo bengingekho mina angikhonjwanga ngesibhamu kwathiwa lethi ipin no ngiphuciwe ifone wabaleka nayo ifone mina ngasala ngimile ngingana phone ikhadi lami likumina lento futhi ikhadi lami likumina yabo nayo yonke into into engizama ukuyenza ke ngahamba ngayozama ukublock ikhadi ke okay ikhadi mangithi ngiyaliblocker kodwa mina ngilize ngiliblock ngaphakathi nami ngiyakhala nje kuningi ngiyakhala angisazi ngenzeni ngifuna ifootage ngifuna ini so bekukuningi so mangivuka ekseni bafethu abamangintshasi ngoba angiwanga lapha eCapitec lalela ngithenga iprint bank statement izivele zazehlela inyembezi ngakhala and bese ngisho nanokuthi bengiyapha ebholeni ngoba vele benginakho nje mfethu ukunqena and bengilokho ngingafuni because vele bengiphuma emsebenzini ngalesi sikhathi lesiya ayisi bengisuka ekhaya bengiphuma emsebenzini so ngikhathele vele ngiyanqena and lisebusuku but ke yabo ocolleague bami bathi hayi phetha sambe hayi nami ngahamba ke yabo vele ke sonke besifuna yabo. Hayi bafethu angazi ngempela angazi ukuthi ngithini njengamanje but icase ngivule namaphoyisa icase ngayivula no Capitec but into Capitec futhi ngixakile abangitshela yona ukuthi if labantu sebeyikhiphile imali bazongibuyisela le shuthi esele. Let's say ke labantu abafakelwe imali mhlawumbe sekusela imali engango 2000 so bona bangitshela ukuthi mina ku 80000 othathiwe kwi account yami imali abangakwazi ukungibuyisela yona 2000 ngizowenzani 2000 mina mfethu ngizowenzani ngilahlekelwe imali engaka ngizowenzani 2000 and enye into engibacela yona yabo lapho ku bank statement yami angithobona ukuthi khona le transaction lebhala ukuthi pending ngisi mina bafethu into engicela ukuthi ningenzele yona ngicela nisale senistopha ke nanoma ilena ke engako reach kule account leya bathi abakwazi ukuyenza kanti yini nikwazi ukuyenza guys yini nikwazi ukuyenza sihlalela niphone imali zethu if ningenize niyakwazi ukustopha ama account fraud but anikwazi ukustopha imali engakongeni kule account le kufakwe kuyona fraud
ayingeke bafethu yabona nje angingenzeli yonke isense uCapitec kahle kahle wena ungangenzeli isense kakhulu iwona ongangenzeli isense kakhulu okay fine sebeyithathile ke ifoni imali engaki si transfer kanjani nje kunga require security code unga require face ID kunga blockwa account abantu lezibesho la ukuthi ublockela ngisho account ukuthi usend u10k mina u8 uzophuma kanjani account engablockiwe guys angikho right I won't lie angikho right sicela umuntu ongakwazi ukungisiza mhlambe nizama ukungi-DM ifone anginayo angina number ngitholakala ka Facebook for now ngiyacela bafethu noma yini noma iyiphi information onganayo ngiyacabanga ukuthi ngakwazi ukusiza ngiyacela bafethu ngiyabonga emva kwale video ubeke esekhipha istatement esithi hayi ke isigaxa sanamhlanje sithi uCapitec imali abazongirefunda yona is 3000 ku 80000 yona feedback leyo hayibo bafethu ba reportwa kuphi labantu ngoba phela ayikho into nje waseke athatha ama statement akabange esachaza ukuthi kungani bezomrefunda imali engango 3000 bafethu mawukhona nolwazi noma mhlawumbe kwamehlela into efana nalena siyacela ukuthi mhlawumbe la ku comment section asazise ukuthi ngempela wagcina yena enqobe kanjani isikakhulukazi mangabe usuke unikeza abantu imali yakho wabathemba ngayo bephinde futhi benze inzuzo ngemali yakho ona usuke ungazi bese phinde futhi bekucharge nokuthi ukwazile ukuthi ubathembe yipi into ke owazi ukuthi uyenze mangabe kunesimo esifana nalesi mawuthi kwahlela wagcina unqobe kanjani mawukuthi ke akakaze ukwehlele usungaqaphela izinto ezifana nazo lezi isikakhulukazi lapha kwa Capitec manje omusho isikhathi sakho hlangane kwivideo elandelayo.